kugusuhuza ari nako mwikaze nanone ndagusaba gukora kuri subscribe kugira ngo turusheho kwagura umuryango w'abakurikirana inkuru zacu za buri munsi tubagezaho yabizivugirwa mu Rwanda, muri Afurika ndetse no hanze ya Afurika. Muhaye ikaze nanone. Mu ijoro ryakeye nibwo habaye impanuka ikomeye cyane yahitanye abantu bagera kuri 20. Ndagira ngo rero iyi mpanuka ibayeho mu gihugu cy'u Rwanda kandi igashyirwa mu mateka y'impanuka mbi cyane zibereye mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo tubigarukeho mubwire byinshi utigeze umenya. Mu byabereye muri impanuka yabereye hariya mu karere ka Rulindo, ni imodoka yavaga i Kigali yerekeza i Musanze ariko ikorera impanuka ikomeye ahazwi nka Rusiga mu karere ka Rulindo. Ese ubundi byose mu byabereye muri impanuka wabimenye? Ese bundi wigeze byibuze utekereza inshuro ebyiri gusa ku mushoferi warutwaye iyi bisi ya kampani ya International? Ni umusore rero warukira muto. Ubundi wigeze umenya uko ibyo byarangiye? Dore ko ibye byarangiye ndetse cyubona iyo foto wita nawe wibwira uko ibyo uwo musore byarangiye. Umusore wari wicaye imbere rwose, aho yari yicaye hangiritse ku rwego rwo hejuru, binavugwa yuko rwose umubiri we wari wangiritse ku rwego rwo hejuru. Yapfuye yitabye Imana mu buryo rwose bubi cyane, cyo kimwe n'abandi bagenzi yari atwaye bagera kuri 20. N'imfuro z'abantu bagera kuri 20 guverinoma rwose y'u Rwanda nayo yahise ibafata mu mugongo byihuse cyane, dore ko Perezida Kagame yabafashe mu mugongo binyuze mu itangazo ryahise risohoka mu masaha make cyane ashize nyuma yuko iyo mpanuka ibayeho. Ndagira ngo rero mubwire n'ubundi byinshi kuri uyu musore wakoze impanuka akagongesha iyi bisi. Ese ubundi uyu musore yari amaze igihe kingana iki muri aka kazi? N'ibindi bitandukanye rwose wifuza kumenya kuri iyi mpanuka urabimenyera muri iyi nkuru. Ari nako rwose mwibutsa ko gukora kuri subscribe ari ingenzi, ariko niba ufunguye iyi video utagenda muri comment byibuze utanditsemo ijambo rimwe ryifuriza aba bantu bagera kuri 20 ndetse n'abakomeretse kugubwa neza, byibuze abakomeretse kuza kugubwa neza, ariko nanone bitabye Imana bazize impanuka, jya muri comment ubundi wandika ijambo rimwe rigera riti Imana ibatuza heza, Imana ibahe iruhuko ridashira. Ngayo nguko. So rero uyu musore mu busanzwe yitwa Eric Gashumba. Uyu musore rero yabaye mu ngabo z'u Rwanda igihe kitari gito, kuko yavuye mu ngabo z'u Rwanda afite ipeti rya kaporari. Benshi rero ku mbuga nkoranyambaga bamwise umwana muto, bamwita insoresore, muri make ko atari umuntu wari ukwiye guhabwa ubuzima bw'abantu bagera kuri 50 akabushyira mu biganza bye, akabashyira mu kaga nka kariya. Benshi bakavuga bati umuntu nk'uyu nguyu ntago ari umuntu ukwiye gutwara imodoka nka ziriya nini cyane. Uyu muntu ntago ari umuntu rwose ukwiye gutwara bisi nk'ingiyi itwara abantu 50. Insoresore nk'izi ngizi ntago ziba zagasobanukirwa agaciro k'ubuzima. Muri make ngo izi modoka ngo ntago zagakwiye guhabwa abantu b'abana, ahubwo ngo zagakwiye guhabwa abantu bakuru bafite imiryango, bafite muri make icyo bahangayikiye ku buryo ubuzima nabo bufata nk'ikintu kiremereye cyane. So rero benshi bashinje uyu musore kugira uburangare ndetse no kugira no kurangara cyane mu bigendanye n'iyi mpanuka yishe aba bantu bangana gutya, aho bashimangiye neza yuko rwose yaba iyi modoka yari itwawe n'umuntu ukuze, yaba iyi modoka yari itwawe ngo n'umuntu usobanutse, ntago ngo yari kugonga ngo muri ubu buryo. Uyu musore rero bivugwa yuko yari asanzwe mu by'ukuri ubundi atwara imodoka y'iyi kampani, yari asanzwe atwara imodoka y'iyi kampani ya International. Igihe kitari kitoya yatwaraga Coaster. Rero ubungubu yarahawe promosiyo ashyirwa muri bisi, none hatangira gutwara bisi zijya mu majyaruguru zikora muri make ingendo nini cyane. Uyu musore yaramaze kuba umuhanga, yaramaze kugaragaza ubushobozi afite ndetse n'ubuhanga afite mu byerekeye gutwara. Niyo mpamvu rero rwose
yahawe iyi poromosiyo, kuko uyu musore nubwo ari ubwa mbere ngo yatwaye iyi bisi ya international ngo bwari nko ku nshuro ya gatanu gutyo atwara abagenzi bajya za Musanze, za Rusizi ndetse no mu bindi bice bitandukanye byo mu majyaruguru, mu majyepfo, muri make za ngendo zijya ahantu kure cyane. So rero uyu musore rwose ku mbuga nkoranyambaga bamuvuzeho amagambo menshi cyane atandukanye, bamuvugaho amagambo menshi cyane rwose bashimangira uburyo ki yagize uburangare muri iyi mpanuka. Muri make uru rupfu rw'aba bantu bagera kuri 20 bari kurushyira hejuru y'umutwe y'uyu musore. So uyu musore amazina ye n'ubundi yitwa Eric Gashumba, abantu benshi baramuzi hariya za Nyabugogo, ndiza ariko nawe rwose ushobora kuba umuzi. Eric Gashumba rero niwe rwose wakoze iyi mpanuka igahitana abantu bagera muri 12. So rero iyi mpanuka niyo ya mbere twavuga yuko ibayeho mu gihugu cy'u Rwanda igahitana abantu benshi cyane, dore ko ariyo mpanuka rwose ibayeho mu buryo butunguranye cyane, kandi niyo mpanuka ikomeye cyane ibayeho mu gihugu cy'u Rwanda kuva mu myaka 10 ishize. N'uyu mama rero uri kubona rwose nawe yaje kuba yapfira muri iyi mpanuka. Uyu mubyeyi yapfiriye muri iyi mpanuka ari kumwe n'akana ke, we n'akana ke bapfiriye muri iyi mpanuka yabayeho mu buryo rwose butunguranye nk'ubu ngubu. So rero abakomeretse harimo abacitse amaguru, harimo abacitse amaboko, harimo abatari kubasha kwegura igikanu. Muri make hari abakomeretse nabo benshi cyane mu z'ukuri, hari abapfuye yego, ariko hari n'abandi bakomeretse ku rwego rwo hejuru. Hari n'abandi Imana rwose yarinze nibagira n'akantu na kamwe bakomereka wenda usibye imvune yoroheje. So rero nuko nguko byari byifashe. So rero rwose iyi mpanuka yateje impagarara ndetse iteza ibibazo bidasanzwe. So buryo ntabwo twasoza nakubwiye izi mpanuka zigera kuri 7 zishe abantu benshi kurusha izindi mu myaka 10 ishize mu gihugu cy'u Rwanda. Muri make reka nkugezeho n'izindi mpanuka zigera kuri 7 zishe abantu benshi cyane mu gihugu cy'u Rwanda mu myaka 10 ishize, kugira ngo byibuza mwumvishe yuko nta gikuba cyacitse muri make mu Rwanda atari ubwa mbere habayeho impanuka nk'iyi ngiyi. Kuwa kabiri mu Rwanda n'ubundi nibwo habaye impanuka ikomeye cyane y'imodoka itwara abagenzi yarenze umuhanda ibirinduka ku musozi uhanamye, ihitana hafi 1/2 cy'abari bayirimo. Iyo modoka rero ya kompanyi ya International yari ivuye rwose Kigali yerekeza i Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda, yapfiriye muri ro abantu bagera kuri 20 nk'uko itangazo rya leta y'u Rwanda ryihanganisha ababuze ababo ribivuga. Iyi niyo rero mpanuka yo mu muhanda iguyemo abantu benshi cyane kurusha izindi mu Rwanda mu myaka irenga 10. Ku isi rero abantu barenga 1 miliyoni bicwa n'impanuka zo mu muhanda nk'uko bivugwa n'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS WHO. Imibare ya ONU yerekana ko rwose mu 2018 u Rwanda rwari mu bihugu rwose bifite igipimo cyo hejuru cyane cy'abantu benshi bicwa n'impanuka zo mu muhanda, aho cyari ku bantu 29 bapfa ku bantu ibihumbi 100. Ibi byari inshuro rero zirenga 3 igipimo rusange cy'abantu 8.3 ku bantu miliyoni cyo mu bihugu bikize. Kuva rero 2018 leta y'u Rwanda yatangije ubukangurambaga n'ingamba rwose zikarishye bigamije kugabanya impanuka zo mu muhanda. Izo ngamba rero zirimo kamera ku mihanda migari zica amande abarengeje umuvuduko, ibihano birimo amande menshi n'igifungo kubishe amategeko y'umuhanda, utwuma tugena umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi, inzira z'abanyamaguru ku mihanda n'ubukangurambaga bwagerayo amahoro bwashyizweho kandi bushyirwamo imbaraga. Nyuma rero y'izo ngamba, imibare ya polisi y'u Rwanda yerekana ko rwose mu myaka 5 ishize impanuka zo mu muhanda zagabanutse hafi nka 40%. Iyi mpanuka rero yo kuwa kabiri rwose yongeye kwibutsa zimwe mu zishe abantu benshi cyane mu myaka 10 ishize. Izi ni zimwe rero mu zibukwa cyane n'imibare yabo zahitanye yatanzwe na polisi y'u Rwanda. Muri Nyakanga rero 2014 impanuka y'imodoka ya Toyota itwara abagenzi yahitanye abantu 15 mu Ndatemwa mu murenge wa Kizuguro mu karere ka Gatsibo. Mu Kwakira rero 2016 ikamyo nanone yagonganye n'imodoka itwara abagenzi 28 ya Horizon Express imusambira mu karere ka Kamonyi. 11 rero nabo bahasize ubuzima.
mu buryo rwose butunguranye. Muri Gicurasi rero 2017 nabwo imodoka ya kompanyi ya Kigali Safari yogonganye n'ikamyo ku musozi wa Shorongi hafi ya Kigali, ibi irabirinduka igera mu kabande, abantu 15 bahasiga ubuzima. Muri Nyakanga 2019 imodoka ya Toyota Coaster itwara abagenzi nayo yakoze impanuka mu murenge wa Bwishyura i Karongi, irenga umuhanda igwa kure yawo yica abantu 11. Muri Gashyantare rero mu 2020 imodoka nayo yari yikoreye ibiti yagonze izindi ku muhanda wa Kigali Muhanga, hapfa abantu 7 hakomereka abagera ku 10. Mu kwezi k'Ukwakira nanone 2022 ikamyo yo mu bwoko bwa Howo yamanukaga ahazwi nko kuri Yamaha ku Muhima muri Kigali, yishe abantu 6 barimo uwari uyitwaye n'abanyamaguru 5. niyo yaherukaga rero kwica abantu benshi icyarimwe mu gihugu cy'u Rwanda. Ejo bundi rero muri uku kwezi kwa Gashyantare, muri uku kwezi kwa kabiri mu 2025 impanuka rwose yabaye ejo i Rusiga mu karere ka Rulindo, yahitanye abantu bagera kuri 20. niyo rero kugeza ubu imaze kwica abantu benshi icyarimwe mu myaka irenga 10 ishize. Ngayo nguko rero ibingibi nibyo rwose twavuga yuko twagaruka mu buryo rwose burambuye. Komeza ubane natwe no mu zindi nkuru zitandukanye. So rero icyo twasorezaho nuko abategetsi bakomeza gushyira imbaraga rwose mu bukangurambaga bwo kugabanya impanuka zo mu muhanda mu Rwanda zihitana abantu batari bake buri mwaka nk'uko imibare ya polisi y'u Rwanda ibigaragaza. Mu 2018 rero impanuka zo mu muhanda zishe abantu 593, 2019 zisha abantu 673, 2020 zica abantu 629, 2021 zisha abantu 655, 2022 zisha abantu 687, 2023 zisha abantu 555, na 2024 zisha abantu 350. Urumva rero yuko 2024 rwose ari bw'impanuka zishe abantu bake cyane. Reka rero turebe uko 2025 bizarangira ndetse n'umubare w'abazazira impanuka. Ngaye nguko rero komeza ubane natwe mu zindi nkuru zitandukanye, turacyagutegurira byinshi rwose byiza kandi uzarushaho kubikunda. Ngayo nguko.